namhlanje Nkosi uNkulunkulu, Nkosi lenemandla, Nkosi simakathe, kumnanzi Nkosi bese sishito, uthi lo munye umhlabeleli nakahlabela wathi uhlala kuye kumnanzi kunekuphila nokuphakathe. uNkulunkulu wethu lona amandla onke, siyakuthanza uNkulunkulu namhlanje nekuseni ngoba uyasilungiselela Nkosi litafula Nkosi lalabangcwele, ulungisa umgwembe Nkosi la sihlanganyela khona as a family, my God and my Father. Sidle Nkosi kwesuthe umphefumulo, hlabelele kahle Nkosi lomhlabeleli wasesheshe wathi sinkwa sasezulwini lesesuthisa imiphefumulo. Ngempela Nkosi masidla lesinkwa lesi siyesutha Nkosi emphefumulweni yethu. Thatha Nkosi ludumo nemandla nebukhosi kukufanele Jesu manje nanini, amen. Singahlala phansi bangcwele. Ngiyamthanza ke uNkulunkulu bazalwane kakhulu kuthi impilo yami wayisindisa, wangenta ngaba ngumfana wakhe. Phinde ngimthanze ngoba ungipha nalokhu bengingakaqabanga ukuthi ngidawube ngibe nabo. Siyabonga kakhulu kuyo inkosikazi, umnanzi ngaloko nje ukuthi ayigodli mathuba, inika wonke umuntu ukuthi kube umuntu ke lothi khanza alungele noma cha. Siyabonga kakhulu inkosikazi emalangeni Mshumayeli Makedlamini ngusiboleka lethuba, siyathi ukuthi lithuba lakho leli ukuthi kume wena lapha ngaphambili, kodwa na ke sosinikile Nkosi. Ngifuna nje ukuthi indathinjanyana letincane bazalwane. Kunetinto embhalweni letifike dayithinta impilo yami, wekuthi kuko konke lesibhekana nabo ekuphileni kwethu, there is an overarching hand of God. Kunesandla saNkulunkulu lesicontrola events, sicontrole yonke into, siqondise la kufanele khona. Ekuseni nasithandaza ku our morning prayer, morning devotion before this one. In our morning intercession, let me say so. Kuvuke kakhulu kulamalanga. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to verse 3 to 6. La khona lombhali akhuluma ngetikhali lesilwa ngato. 2 Corinthians 10 verse 3 to 6. Ngobe noma siphila eveni, kodwa asilwi ngetikhali telive. Tikhali lesilwa ngato akusito telive, kodwa tikhali taNkulunkulu letinemandla yokubhidlita tinqaba, ticitse tinkulumo letingenamsebenti, tibhidlite konke lokuphakemele kuvimbela kwati Nkulunkulu. Tithumba yonke imicabango
tiyende ithobele kulalela Kristu nangabe senitimisele kulalela ngalokuphelele sikulungele kujezisa konke kungalaleli. Amen. Umshumayeli walapha ekhaya uke wakhuluma kakhulu ngaleli verse leli, but lisha kimi as ngilifunza lokuthi letikhali lesilwa ngato taNkulunkulu, tikhali letibhidlita tinqaba, tiqithe tinkulumo letilite. Tikhona tinkulumo leti khulunywe kumbe tifike la tisikhuba khona ukhutshwe lite. Amen. Le nkulumo nangabe ide uNkulunkulu ilite, uNkulunkulu ke uyakuqitha, akathululi nokuthulula kodwa uyakuqitha. Edlule athi letikhali tinemandla ekuthumba yonke imicabango yethu, konke lesikucabangako letikhali tiyakuthumba, tibese tenta letingqondo naletinhlitiyo tethu tilungele kulalela Kristu, sihambe la asho khona ngoba sekuthunjiwe. Into nayithunjiwe ithathwa without permission yayo, ithathwa ngeforce, ngemandla, yemukwa emalungelo ayo ekuba kuleyo ndzawo. So ke lokusho ukuthi yonke lemicabango lebasenkondweni lengakafanele, letikhali lesilwa ngato taNkulunkulu tifike tisuse lemicabango leningathi kumbe seyifike yahlala yatinta yathola likhaya layo lapha kithi, fike letikhali taNkulunkulu tithumbe tihambise. But ke kunaleli verse engiyithandayo ethi nangabe senilungele ngalokuphelele kulalela thina, ngicela ungiphindele ngiverse 6 loyo noma kusovalile manje. Ungabe senidimisele kulalela sikulungele kujeziswa konke kungalaleli. Nangabe senitimisele, ingathi uthi lo mpostoli sesikhulumile sanitshela konke, angeke sinijezise ningakatimisele, angeke sinijezise singakanitshela, sesinitshelile. Uma ngabe sesinitshele konke sekusele ngakini nitimisele yini kulalela. Uma ngabe abantu bakhonsent noma bavuma kwekuthi thina siyavuma ukuthi sele kujezisa konke kungalalela, lokho ukuthi awujeziswa ungakaniketwa lithuba lokuthi ufundiswe kuqala, awujeziswa ungakasho ukuthi nami sentimisele. Bantu noma ngabe ngisemkaphaneni semsebentini kunemafomu lokufuna uwasayine kwekuthi so uyangena nathi lala sikhona khona ebufundisini, ukhona la usayina khona lokuthi nje ngumfundisi lapha eNgaba noma lapha eNkumhlosheni Parish. I took canonical obedience not only when I was made a priest, but each time ngibekwa enzaweni uyabekwa laphana ufunzelwe kuthiwe lokhu nalokhu utawenda nalokhu, akusho ukuthi njengoba wawufungeka amanzini noma njengoba wawufunge na ugqotshwa ekuba umpriest, kodwa na lokhu uyabudwa ukuthi utawukhona, utawukwelinga, utawukwenda yini. Uthi ungavuma ubese uyahamba uyosayina e-altar, usayine kwekuthi lokhu ngiyakuvuma ukuthi ngitakwenda lokhu. Ngaleso sizathu leso awujeziswa ke ngaphandle ukuthi wena uthathe ngathi uthathe lilungelo lakho ulinikete umuntu lothide uthi mina sengimisele ukuthi ngitawuhamba ngalendlela lo ishoko noma lothi angihambe ngayo. And then uthi ke lo mbhalo njengoba ke nani sentimisele kulalela ngalokuphelele,
sine sinalo nathi lelungelo ukuthi sesinganijezi sesingakujezi konke kungalalela. Amen. Uma ngabe sengasalaleli sengasendi into ngalendlela noma lemibhalo sengasahambi ngayo noma lokhu lengathi ngiyakwenza la sengasakwenza, umbishophi unelungelo leliphelele lekubuya athathe nje lelipheshana lakhe. Wathatha lepheshana lakhe kuphelile kuba ngumfundisi wasendawo, kusala kuba ngumfundisi nje. Kodwa na lokuba ngumfundisi ukuthi specifically for this parish, for this diocese, so ungumfundisi nje ngoba phela lugobo angeke luze luthathwe. Amen. So uthi lo mpostoli uma ngabe senitimisele ngalokuphelele lana bazalwane kuze ukuthi into tendeke empilweni yomuntu, umuntu uma ngabe akholwa inkosi Jesu kupita ukuthi afike la athatha khona sinqumo. Inkosi namhla ithi senginqumile ukuthi kuloko ngima kuko kwekuthi uma ngabe ningangitshela ukuthi liphupho lami belithini lilichaze, senginqumile ngimile la. So ke uma ngabe umuntu sekanqumile wema entweni ethile unemandla ukuthi angakwenda, unemandla ukuthi angentiswa noma ngabe yini lephathelene nalokho kulomgomo kwekuthi wena uhamba ngalendlela le. So konke lokho bazalwane ngifuna ukukubophela ekuthenini ngithindeke kakhulu idolo bazalwane. Ngixoxela nami Malonga nasidakala ngithi ngithindeke kakhulu idolo. Some theologians they debate ngalo Exodus chapter 14 verse 21 kuyale bakhuluma ukuthi lo lwandle lapha bekunemhlanga kwakungashoni kakhulu emanti kwanjanjanyana like it was just a coincidence kwekuthi bawele njani. Ngase ngithi mina, you know what, into yebantu lwati lwemuntu lofundzile noma ngabe uyitheologian noma ngabe umbani, as long as lo lwati lwakho lungamixwanga naNkulunkulu, lungakahlanganiswa naNkulunkulu, lo lwati lwakho lubolile, lo lwati lwakho lu-useless, lo lwati lwakho alunakufaka ekuphileni kwaphakade. Ngoba naku phela sesibona ebaseGibhithe luyabagwinya lwandle, lubagwinya njani kanti phela emanti bekamancane bekulwandle lwemhlaba sebagwinya njani. So uNkulunkulu uyatshengisa ukuthi abantu noma bangathi bahlakaniphe kangakanani, angeke umuntu ahlakaniphe abe ngetulu kwaNkulunkulu. Sandla saNkulunkulu sihlala sikhona. Kwesibili lokufikile ngisabuka leli verse uthi Archdeacon wethu losiphethe lapha eNtshonalanga nakazivakashele admit PCC yethu ukhuluma amagama uthi uNkulunkulu he uses a location, indzawo, time, skhathi and a person, umuntu. Kwahlangana letinto letintsathu uNkulunkulu ngila asebenza khona a-excele khona. uNkulunkulu uyasifuna ukuthi sikhathi sisihloniphe ngoba uyasebenza uNkulunkulu nangesikhathi, asebenze nangendzawo. Uze athi lapha kumshumayeli athi uma ngabe umoya wembusi ukuvukela, hlala ungayishiyi indzawo yakho ngoba lento lenemandla ekuthenini ukhona kunqoba, ukhona kumelana netinto, ukhona kukuba zenzaweni ukuphi. Siyayathi ke thina indzawo bazalwane, kukhona indzawo lakhona ungavele ukudulwe ngemlente nje ujike lapha ethuni. Kukhona lenye indzawo na umekhona bake baqabanga kanene, baqabanga nje ngalendzawo ukuthi kodwa nasingamsukela njani lapha kulendzawo lakuyo. So indzawo inemandla yona ngekwayo. Athi umbhali wetaka timbila tilwane letide emandla, tilwane letibutsakatsaka, kodwa tiyakha tindlu tato titakhele emadvaleni. Nalendlu lengakhiwa kulesilwane lesibutsakatsaka nayo lendlu ibutsakatsaka, kodwa lesilwane sifuna indzawo leyiqinile, indzawo leyiphephile, siyahambe siyokwakhela khona. So lethu ligcwala nguJesu. Sekwenteke tonke tinto, all arguments sekabekiwe ukuthi kwakungasiyo abantu amaningi kunjanjani, akume nje kunye ukuthi kodwa amaGibhithe aphupha. Amen. So lo uNkulunkulu wethu noma ngabe
letimo tempilo tikanjani futhi lo nkulunkulu wethu uyakwazi ukungenelela etimeni leti impossible simo sakho sivele sibe impossible. You know what, I'm concluding ngala ngiyamkhokhela ke makuthi lana uNkulunkulu wethu akafana nalabo uNkulunkulu abakhona. Iyafakazwa lendzaba la lenteka ku-Exodus yekuvuleka kwelwandle bawele ngetinyawo emhlabathini lomile. Masifunda ukhona ngasifundela Mahubo 77 verse 10 kuya 12. Kukhona into lengithandzako lapho lekhulunywa la Mahubo ngaloku kwelwandle. Oh no, in verse 16 to 20, my sister. Tell my sister. Sive sakho wasibona njengetimvu ngesandla sakho uMose na-Aaron. Amen. Uyabona, this is sort of like into yashayisa. Lana ukhuluma lo mbhalo ukuthi emandi athi kube abone wena uNkulunkulu athuthumela netinjolobela telwandle taqhaqhathela. uNkulunkulu timbona kuphi? uNkulunkulu uphakathi kwebantu bakhe, uhamba aphakathi kwebantu. Wherever you go, uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, you carry God within you. Lwandle aluthi akuthiwo ukuthi lwabona abantwana bakaIsrayeli, kodwa labona lokhu lebona bangakuboni. Kukhona simo lokuhlangabezana naso, sona lesimo singaboni wena nekukhala kwakho, singaboni wena nekuthi lilela kwakho, kodwa sibone lokungale kwakho. Lesimo kahle kahle kufanele ngabe siyaqedza nawe. Laqala khona my sister uthi ngabe sengithi naku lokungihluphayo sandla sangasekudla salo sethi wawo sesijikile yini. Amen. Sandla saNkulunkulu sihlala sihleli noma ngabe letimo tiya ngokuba worse empilweni, kodwa sandla saNkulunkulu siba khona. Uyabona this thing ingithathe by surprise ukuthi uyathi uNkulunkulu lapha kufanele kuvuleke lwandle bahambe labantu bakhe, kodwa kunaloko kuna imvula liyaduma liyahahabula kuphambana imibani. Nakuna imvula kusho ukuthi lwandle ngalamanye amagama emantathu kwamanene. Uma ngabe kuphambana imibani liduma lihahabula ngemibani, kusho ukuthi lokho umbani sitsheliwe ngilabafunda ukuthi awufuni ukuthi nitsindelane nemanti noma ube shaye ngembani nawe ube semantini. Akuthingeki lokho.
kodwa uma ngabe uhamba naNkulunkulu lesimo sakho noma sisho ukubhidlita sisho ukuqeda sisho ukuthi lilelwa wena baze basho bathi hawu lo sekungene nalo kwangena nalo kuyakwenteka nalo uphelile lo kodwa kwaNkulunkulu akapheli kanjalo uthi indlela yakhe umvila wakhe wawusekujuleni kwelwandle tinyathelo takhe nokho betingabonakali wabahola nesandla saboMose naAaron bawela elwandle nginaloko namhlanje nekuseni bazabona ukuthi sisangena emthandazweni nakithi thina lesiku social media la sikhona khona usangena nawe emthandazweni ngena wathi ukuthi sandla saNkulunkulu sandla lesinemandla noma ngabe simo sakho siya ngeku-reinforce kangakanani wathi ukuthi lesimo akunogcina sona there is an overarching hand of God lesicontrola lesimo wena loqabanga ukuthi sitabulala noma ngabe sethela imvula uthi awube ngethemba ukuthi nali seliyahamuka nyalo sekuyimvula kusho ivele sekuphelile ngabo kude lokuyawuqeda ngawe as long as uhleli kuNkulunkulu as long as uhleli emthandazweni uNkulunkulu uyavuma uNkulunkulu ukuthi tito tenteke kube ungazuthi empilweni yakho ukuhlamukile ukujikele kube ngathi uNkulunkulu ukuhlanganyela kanye netitha takho kana kusinjalo uNkulunkulu ufuna ukutshengisa emandla ekusindisa kwakhe ukuthi angakanani ungabe usesibhedlela ungabe unemployed ungabe usetimente ukuthi le community lophila kuyo iphambana nawe ngifuna ukukunika isiqiniseko komntwana kaNkulunkulu ukuthi wethembekile lo Nkulunkulu lesimkhondayo ngoba tikali lesilwa ngato tinemandla ekubhidlika tethembe letikali mawutisebenzisa uthi tisebenzise ngekukholwa ngoba lithi livela uNkulunkulu noma baphuma eGibhithe kodwa abazange bangene even leseKhanani ngani la ngenxa yokungakholwa kungalikholwa livela uNkulunkulu kungakholwa nemthandazo lo wentabo akukwenzi unqobo noma ungathandaza kangakanani akukwenzi ukukholwa kwakho ukholwa ukuthi lokho sengithandazile nyalo uNkulunkulu nakanjani utawukwenta lokho lengikuthandazele utawubona kwenta kwaNkulunkulu bengikhuluma egameni laNkulunkulu yisebenza njalo namangcwele amen.